hadirna leman Tuhan, ia pengharapan si Tuhan. Nembahlah man Tuhan, alu ukur meriah, dahilah ku ada pada benar, jana rende meriah. Malam kala dirna leman Tuhan, ia pengharapan si Tuhan. Ulah lupa maka Tuhan kap di bata, ia mesti nepa kita. Makasih kerajaan nakap kita, kita kap bangsana, kita kap berarasena. Malam kala dirna leman Tuhan, ia pengharapan si Tuhan. Sabab Tuhan mahuli, dengan tetap ia erkeleng ate, ia setia, tetap rasa lalah. Malam kala dirna leman Tuhan, ia pengharapan si Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Engkau sepaksana makara makini rajan di bata, jeralah jana teklaman berita si meriah. Alleluia, alleluia, alleluia. Perukuran si Mugapa pelitna ngalaukan perkuah ate di bata. Bapa nandai turang rasenina ibas minggu ke-10 sadakan enda iperkuankan Yesus kita salunurikan, maka di batanta tuhu perkuah ate. Ngondai si begikan ibas ogen Injil Matius nari bagaimana natap jelma sinterem singikut-ngikuti ia mekuah kel ate Yesus, sebab kala keinda tempa marpar meirap bagi biri-biri silalip permakanna. Kekelengan ngeda lalap si ngonjar. Yesus melakukan KIP. Kekelengan aida lalap gegehna ai mekap perkuah ate. Jana aida me iyak dibatasi tuhu sini cidahkan Yesus Kristus. Nina bagenda. Tapi perkuah ate ringan idatas kuasa si muguru-guru. Janah enda perkuah ate enda isuankan ibas pusuh raja-raja. Enda mebiak Tuhan jine. Bagaimana William Shakespeare
penyair ras dramawan Inggris. Tapi ni nak oleh Abraham Lincoln isi kinenda presiden si ke-10 kan Amerika Serikat baginda nina. Aku lalap kel kudat janah ku jumpai, maka perkuah ate enda bayakan asangkan aturan hukum si kel ketatnya. Memang tu upaya ke perkuah ate enda gegeh kesah si pegeluhkan. Kempak Musa nina dibata bagaimana? Maka Israel enda pagi kujadikan kini rajaan imam ras bangsa Sibadia. Sekerajangan kujinai nina dibata. Enda sini bahan dibata enda milih Israel enda mepilihan kekelengan. Labo perbahan belin ke jasa Israel kempak dibata labo. Janah janji dibata milih Israel enda jadi bangsa imam, jadi bangsa pilihan dibata enda kap sini ilakokan Yesus selalu milih 12 ajar-ajar. Mankala enda si 12 enda ibraikan ikusaikan kuasa kesah sibadia guna pelawes ngurba krina kesah si jahat jana ikernepkan nape krina pinakit ras krina ke kote jana kuasa gegeh enda ia laukan alu cuma-cuma gratis, maka harus kami dah iberikan alu cuma-cuma gratis. Mangga ninakin, manggalar. Enda memperbahanan kekelengan di bata. Jangan kini serang kematian Yesus. Enda mekap ancuk-ancuk na. Enda metampuk nakal si meganjang nakal. Perkuah ate di bata. Kempak kalak berdosa guna damaikan mulihi kita enda ras dibata perkuah ate. Bapa nandai turang ras senina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Bagi Yesus ajar-ajar pe enda isuruh gunan cidahkan guna maba kini rajaan di bata alu neruskan pendahin Yesus, neruskan pendahin Yesus labo pendahin na jines skala-skala pendahin Yesus enda kai mempepalem kalak si sakit ngkelini kalak si kena gadamen ngurba tendi-tendi sila muhuli janah pekei kalak mati selalu kuasa Yesus jinai kuasa Yesus labo kuasa psikologis senca apk kuasa-kuasa sideiban la alu sidei maka alu modal sideinda kuasa Yesus ipajakkan ajar-ajar ipepulung ajar-ajar umat jadi gereja. Maka tugas gereja serasa lalap mekap meritakan kini rajaan di bata alu neruskan pendahin Yesus. Gereja enda mekap ingan ija Yesus teridah erdahin asalalap idoni endam gereja adilit gereja sirdahin labo guna kegeluhan dengan pepalem kalak sinterem si pinakitan gua apa kel pelabo enda gereja Kristus entah gereja kain adalah situ
Lid ngenda rusur lembaga institusi si ngaku ya kami gereja nina, tapi sibuk ia zekrina ngurus-ngurusi politik, ras ekonomi, duit saja ngencai cakap ke nije. Inda ugak kal pelabo kesah si badia ijir dahin, tak kesah kaya inda lah situ. Gereja si tuhu, Yesus kap kepalana. Jangan tep ring kula gereja inda, anggota gereja inda isuruh guna muat bagin ibas misi pendahin Yesus kalnari makap empepalem nguruba empelawas tendi si jahat dengan pakai ke kala mate alu kegeluhan na jine. Maka kaipe pendahinta ainda min krina si terjadi. Seninaras turang kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Perkuah ate mekuah ainda mekap sumbul perbahanan kerina anggota gereja. Maka tanda iak si jelas nakel, maka ainda perkuah ate mekap gratis manggalar cuma-cuma. Tapi mari sinen ainda li skala supir baginda nina pertalit sadali terbang sky petugas ngatakan 10.000, adi setengah liter 5.000. Kanina supir kan harus kenca adi sentak tak ai gratis nina petugas. Oh nina supir enda adi bagai isi dage sentak tak saja ngasadem ya labo kama supna bagai dari gratis ka kita lumba kujakrina. Pasu pemerai sakramental si engkau ialokan kita enda tuhu erdahin tupung silakaukan tep kini ulin alu gratis manggalar. Lu kami sadi adikuban kari bagenda muka skai kudat asal ngelangkah kasakai. Pasu sakramental enda mekap pasu pemerai pridinta si maba kita namakan kita kubas dalin kegeluhan. Pasu pengalaman dosa enda pegeluh kita. Janah terlebih kapai enda mekap pasu pemerai ekaristi si mempersadakan kita si tuhu resada ras Kristus. Inda krina sialokan gratis. Kolek tenda labu negalar na labu. Ngarap ngalaukan ulih kini ulinku inda pasti kita nggo kecewa. Entah pe adi pesidat kaini siarapkan inda artina upah tanggudung. Tapi di kini ulin si kulakokan enda tuhu sumbulna arah perkuah ate bas pusuh kunari, maka perkuah ate di bata pasti jadi baginku genduari. Terlebih-lebih enda ngoi katakan kalak si badianta stupung kita ringan ibas api pencuciin. Rakus enda meimbang nakal perkuah ate. Merambara kita lah bali rasi bagenda. Basada galon misi minak SPBU pompa bensin antri kel gedangkel. Lit skala jenda simar kereta. Nah, oh bang, Pertamax 5 liter. Radina petugas pompa bensin indah,
tangki motor doi na pelakap siat 5 liter 4 liter ngencena pada dinasir kereta indah labu dali bang sisa da liter nari bungkus plastik saja ya dari na petugas SPBU indah lakin ini menurut jenda saja nak Nina Yesus kempak kita kam nggo iyalo kendu alu cuma-cuma maka berikan kada gay salu cuma-cuma tapi ula kam rakus gegeh di bata tuhu-tuhu dem igejapkan iyalokan tupung kita merai alu meriah ukur guna merai jinai merai guna merai labo merai gelah kudar sibagai dalang merai guna merai jinai enda artina si tikkel pelalit turah bas ukur ta karena kai ngenda kari kudat ulihna balas budi entah kai pendanan gelarna mari si ingat lalap kai nina Rasul Paulus malemen kap atai merai asangkan ngalau kita ngui berikan di bata kesasi badia alu cuma-cuma gratis mari dagesi berai alu gratis upahta belin kel isikapkan di bata genduari sekerasa lalap pace bene di bata si mada kuasa masu kamprina Bapa ras anak ras kesasi badia amin